ole masa in clear tu te chibe ka buk le vek chewa tu tuma chuan hei thu thin thong tak mai aron om le nol mai ani azia lo hle ni tuna kan hmu lai hi kan u nau pa kan mi zo pui nge mai ani hi a chen na a om da quarter a khanin a ruang char ani a thi mu ani nol mai ani chu a poi vong ani a thil thlen dan Mizoram News in aron tarlan kan share chuak le dorani Mizoram News Berabi PHC a male nurse na thok a chen na quarter a thi mu ani November nili Berabi Public Health Center PHC a male nurse na thok pu VL hola kumsum nga pariat pilal muan pui chinga veng pasal aizol chu a chen na quarter a thi mu ani aro tikul mai ani a kan leinat ngal hle ni engponi second share zelang Berabi police nena tanga bengwa na thudon danin tuk in ninga thlasom pakhat sani sumni palia VL hola hi athok lo awangin an thenom ten an ngei vena an then om te in chung an lu chuan pu VL hola hi alo thi to ani a taksa pon lama chuan kutlak na nu ma mu ani lo bok aron ti ni pu VL hola ruang hi postmortem ani don boka he thu zia lai hian at postmortem to mai thei bok Berabi police te chuan postmortem result atang hian a thi chan hriat hei ani tur thuan sei bok aron ti kul mai ania apu VL hola he kan muangin anu pui nei lai ania anu pui pilal muan pui chinga venga om a kan leina vong hle maya heti anga pachale fel tak mai anu pui fanau te tan po in ngana tlak tak mai na hetiang thil an tok thut mai hi apoi kan ti hle ni Mizoram chunga hian ruang chhar kan ti te tiang tual tha te po ni a engamo ruk te po ni ang khateng chi te tu nu kumin kumsani sumni pali chunga rengot po hen hria tur hi atam mol view mai ania kan soi seng lo ti thei khopani eponi se hei kan huangin pu VL hola hi kumsum nga pariat lai upa ni towa a kan leina vong hle ni chinga veng branch way me in zolkau anti chua tarlan ani danin pu VL hola thi hun hi chomadar som pakhata nia naktuk chhun dar so pani avoi turani aron ti nia naktuk lama an hui don ti na hani engponi se a ruang chhar kan ti te chumi hmuna chon thi mu ani tiang chi te hi aban tamta em Mizoram chunga hian a kan soi fo thina mizo pa nga in ti te chau kanom to lo wang hian kan film khurmol mol hi tu tan po hian a poimo chho renga ni chuting ani lowa kan du na te po thalai te habikin a kan du na hmuna in ti hlimang u te chua dul te po hi tunang hunanga chonin a fu viau to lo ne hei tuna kan mu pu VL hola te ang po heti anga a chin hriat lawa anun na an chana nei chon an niang pathatak mai a tu poi ma soi ngai lo pon heti an to ka nei chuan thalai hok lak tam tak ang chi a chumi hmuna chon spot ang uti mai ang chi te khang khati fauchi ani lawani ti kha karon soi le du ania a chan chu hei ruang chhar kan ti te a tual tha kan ti te hetiang hi khoi hmuna po thleng thai ani to wang hian kan film khurmol molangai ne kan film khurlo awanga kan to tam tak hi a om ve bokani ti te poi kan hre da poimo a engponi se pu VL hola hetiang thil rap thlak tak mai an tok thut hi hriat thiam har kan ti hleya a kalsan tak zong a thian te anu pui te poni a pathian in mal somin a thamuanin om pui mol se kan dil pui ngal tak zetania chuni china kan soyang khan a thalai te habikin Mizoram chunga om film khur mol ro an film khur lawani chuan thil poile thil rap thlak tak mai kan bei sei lo thleng te hi kan tok chhounuk lawang ti hi soi thai om to me lawani chuwangin Mizoram ko omalom kan ramani ka himang ti ngot chi kha ani view to lawani